This is Mr. Day. He's 85 years old. He has been blind and crippled for the past 15 years. And one saddest thing of all is that he has lost his wife. He is currently staying with his younger sister, who is in his 70s. According to the sister, they've done all that they could, but due to financial problems, they've not been able to find better help for Mr. Day. He has been sleeping in the same place for the past 15 years, which is a very sad issue. We are therefore pleading for your help and support for Mr. Day. Abusia mama mwakwaba mfamra aye Bonsuman TV. Ego kwe wa friend Mr. Adey, odi mfie be aduowatwe enum 85 years. Abusia rawo sem ne se me papa yi abubu aguo na nani so san fura be mfie dunum ene akire ne. Arawo sem ma wo sasem we nyina mu ne se abusia na yira enkase bi enka obesuso ni mu na yira no so afrim. Asese wa ye den e de ama me papa yi. Woni nua ba ketwa e na etesese na roso ne se nua ba no so adwuma wo ye eye kwadwuma. Kwadwuma nso so no wodi nua yi ko hospital na wodi ne bra panyin ko hospital ska wo bono ni sikasem enso. Ti abusia ye wo ha na ye hye mummoa e de ama me papa yi. Se be ya abusia yi betimanya bibi na wo mo nso so e de aboa ye mpapa Adey na tetena mu ayeden. Wadafa ku mfie dunum eni akire ni na kwa ya rehosem dise na da ye no no oma ye moa na ye pemmoa emfama mpapa Adey. Interview we so wani ji ho a bo modi aso beko YouTube no search for Bonsuman TV, like it, subscribe it. Subscribe na so a adoma keto be ban chen na waboso na select all na ade bia de betu bia no wonsa atimi akabi bo modi aso be san so a share. Ora busia mo nyina akwaba emfamra aye Bonsuman TV media de Bonsuman. And then your first time measure so beko in social media and lisina na wafolen aye yenkru achinja chinchin e na busia na area bepim e wo aye nsuatre na nsuatre yi we no ye ne aye mame bi na betwe enkomo senda aye no yakofa ba na abusia madaroma maboa na abusia asebi omososo omo hakana na ye hu sine beside aboa omo ena nsuatre mi we me ne mame ba betwe enkomo papa bi so eda me hanoma emi se the situation mu no ya yie pa ntime semra mo koma mo mama etesen na me adumo mbaje frozen be friend Janet Henawa mama Janet na wadaroma papa yoden pacho eni be ma nya be ma pacho ni akitwa na panyi pacho panyi na wadaroma edena ye no pacho no Sofibudi no hwa edne bae no edne bae ni na fira nti wo hwa na fu akra no ho na ne mar beti ba me ye de hwe no afu nso awu nti ama sese no ye hu kwa bi fa so aye be hwe no nti ohia mwa so na modern bae no mutimi no ko hospital kakra pacho na doctors fu an hu ya de ana hana pacho de bi chese fiase no na ne mana ne bedi ne ko nti obedim sister pani ha ne so no so to aso na banka adekoro asisi ana man we ni mana e ba se afunu wu ye benam nti ohia bedi pa karakara ne binya kara na oja beso yi yadi ba ye be mfie be yesini yadi be obeka ye nsele be mfie nwotwe ahia odi ni man nsam teru ye ansa be no bra ye ha ndo hwe oba ye ha ndi be 8 years di ya rende ba ya di ache pacho no kwa sorry pacho no kwa assemblies pacho e wo session pacho Oko apostolic Você o que sorry? New apostolic. New apostolic. New apostolic muna na uko. Na dena hao hoja. Ndio. Sana ebiha yu awrati. Você o den? Slam pa. Você é hoya o den? Stay uma.
Him, and say, Sika ni twa wonsam sa no. Obi na di twa wa na. Na ide sika ntimi twa wonsam sa. so go put the name there. Ahma, no is the name. Wo se? Baba, I something go to Mamma. Never just a new. Never trouble. Ah, papa na suma wo. Se mun ko twa den. Ahma, no, it's a new. Mun ko twa ahoma. Na akubrikum. Akwa nzala mina kwa pamana. Nzala goulash. Goulash. Canvas. Black. Dr. Bachebe. Nzama baba. Nzama baba. Nina form na yitu kono. Kwa stika ka nzulbum ka nzulbum. Na ni tu nani fawe. Ndiye sini mumashwe awurade. Na fontu mizope. Na sikara sije bafare ba rafa bana. Bawiya. Asina na. Nti obi ba wu na twa wonsam sa. Ya fadia. Ah, papa ba wu no. Ko fa e. Engo tsia mara na me cheno. Na mo du ko le ko sa mina. No, achiye. Sikara na se kambiri ko bielni. Ako no tu saha. Oh, kafra. Nti etwa na eba na se a wuntimi nante nso so. Se na wuntimi nante. Na eba na se a afere na wuntimi nante. Bisedi o manu. O se? Video manu. Nti Video manu. O manu. awu mani. O manu. Ah, se de wani. Na wani na eba na se wani ni su hu ade. Yise. Ibi gu su ana. Wo hwa na beto. Ti wo hwa da kro da sori na na hu ze wani ni hu ade. Nti hu kakra na hu kura. Se eya ba. Se o no yo. Se me hu ani. Ewi abo se hu mani. Se o gina eya ba. Eya na ba ha na. Mi go pa akler. Yeah, kafra hon beto wai. Yeah, wada hoso ache enche ye bobo mpaye na ya hwe se wit masoya wai. Tina ko new apostolic won. Ni ya ko ni apostolic. E hona ko akwa ma ya de na beto. Okay. Tina ko wo se hwi. Na ko wo se hwi ana. Body. Oh, okay. Mate. Yeah. Yesu ye behwe na ni betima ya ne aye. Ama why? Awusia. Me na mega se untime ngasa sana utim. Oh, okay. Nice. Ah, okay. Ti abusia yane me papa yehwe nkomo amise wa kan yesi nyina kire yense disika ne di kan twa ne semti wo hwe ne sema wetima hu se markese pa da honoma sika etwa ne sem na o se da sorry enso so no hu se na ne ne enhu ade da kro da sorry no hu se na ne no enso so enhu ade na mi se adidi ni mu amazeze asanso abubu no agu honom nti na chese ayara ho se mi pa mfi dunum ni achi ni na chese enye asem ketwa ti abusia nsia trena ye ba ya ne aye abusia yi betwetwen enkomo yi menim se madaro masena da ye no ye de ba mo boa no menim se we nsi so mo be boa sana ye ama aye abusia mame ye beko sisi no se emwa ba se menim se mo betimi de na ko hospital ne ade pacha madawro ma humbo ayon ko ya de beko ne awusia mere juma de nyina besi ahano median de Bonesman nani of first time ma show say beko social media handles na wa follow Bonesman TV mere juma de nyina esi ana makram menim se ba bi na ya ne gise na de premo makram nyina bye bye
Adichie biara arewase makumemu Shana jimudu erati minyankupone Erati tumenyiwa